O te toi whaatalo whātu i lau whaafonga le nei tae au, o si mai al whaafonga tala whawala Radio Samoa mole nei aso lua. E tasi le community case wa whaamaunia mai I Kalai Estete, o le puana whaamaunia mai le vaenga le soifua maloloina le nei tala, ma o se tasi o tangata e whai ngā luenga I le nofuanga, o loo whaanofo e se aia li whangongota mai Lucia mai Ukraine. O lea ua whaanofo e sea nei lea tangata I le whale, ma o lea wauli nei le tūlai tasi o le awha I lo mai ai le atoanga o le nei reporti, I le whailoa inga māsani al minstalo soifua maloloina, ma le vasenga o tūstala. O le sawai o le tala na po wa whaamuta ai ma le se fulu aso so e le ini community cases I tono New Zealand. O le tae nei te tawana mai ai aso talu ona whaanofo e sea a li whangongota nei mai Lucia mai Ukraine peitai lea uto e whaupopo le isi luas fulfai tula o no nisio siaki e toe fia whaia. O li whangongota nei wo o atu le tolus fultasi cases wa whaamaonia mai ai a o whaanofo e sea I le faltali malo ale sudima I Kalai Estete. E se mai community cases nei, to atasi le li whangota o le vaenga lava nei Kalai Estete na whaamaonia na nafi, ma le isi to atolu o loo whaanofo e sea au kilani, a toa I le wha cases na whaamaonia I tono le atunuu I le aso nafi. Na tapunia whaantopetopia I ana pole supermarket le Countdown I Colombo Street I Kalai Estete ai whaamama. O se ngā yo inga whaavavave na whaia I le mai a mawai, o lea na whai whaatau I lea la le Countdown, le community case lea ua whaamaunia. E whaapeo lea sasa lea nā sia I le ua afia lea whale o loa, ma ele o mauti noa po lea sa o le taimi, o loo fuafua e toe tatala le supermarket I lea so. O le so ua alo I ai, le tatau ia I lātou e whai malanga mai I New Zealand, le tatau ona iai o se pepa whaamaonia o le nofuanga e sau whaanofo e se ai, whaato a oso le ilunga o le vaalele. A whai ai le ai, o le a le ma whai ona whai malanga mai, po o le no voucher, no fly. I reporti o lea ua matua I whaatumulia uma nofuanga o lo whaanofo e se ai tangata mai whafo I le taimi nei, mo le isi lua vaiaso, whaapei ma le vaiaso muli o Novema a ngā ili o ngā tutono o te sema. Ua lapata I ai mai lātou nei mai whafo, o lea ua I le vaitaimi pisi o le whaamanatuino o le kerisimasi mai te tau lava o na utangia ma vave o na whaanga I le whaamautuino no fuanga e o mai whaanofo I se ai. Sau no ai leo lo whaaulu I le vaingo whalitali mālo ma le tele o whale o lo whaongaina mo le whaanofo I se o tangata whaimalanga mai whafo, Darren Webb, a whai ai o anei le aso e lele mai ai e le I eise whaamauningo le no fuanga I sau whaanofo I se ai, whaamole mole, a wala mai mawale taimianga I ai le malai vaalele. O le sawai o le swinga I le so o lona winga e le ngata o le tau su e le vaalele e anga I mai I New Zealand. Whai ele siaki o le COVID le te tauna negative, a to ai mal whaamauninga wa le poto e sau no foai. Ua mai a fili le laulau al kāpeneta Jacinda Ardern, ma e to a fitu ministafo al kāpeneta, ma le to a ono, o le ulu I taimi lea ua tu I ai tiu te wha minista. I se oto o tongo swingo le laulau fau ua fo le sia mai. I le mana o ai o le suita I tae o pātia le Labour, Calvin Davis, e no fo ia le no fo sui pāle mia, o lea ua sui pāle mia ai Grant Robertson. O lo tu mau pia le tofingo Davis o ia o le suita I tae o le whaafale tui. Tu mau pia Carmel Sepuloni I le Minister o le Social Development and Employment e pe ona ia I le tolu tau sanga wa mawai. Ona naia mahuta lea ua ia wa aiel matanga luenga o le vai fafo, ma o ia fo I o le ulwa I tamaita e totono New Zealand ua tō fia I lea matanga luenga. Dr. Aisha Verrill o lea whaato a sao mai tono o Parliament mo le uro I taimi, a o lea ua filfilia nei e avea ma minister mo tangata mātutua, sui minister o soifua maloloina, ma o se tasi e te lelo na sila fia I mata uputau soifua maloloina. O Chris Hipkins, lea sai le soifua maloloina, ua avea nei ma minister o le COVID-19 response, minister wa ongam tangata whaingaluenga le malo, lea ua se e mai nei Andrew Little o le minister o soifua maloloina. Beni henare, lea ua sao I tutono al kāpeneta mo le soifua maloloina o Maori. Chris whaafoi tu mau bel minister o whaamsinonga. I se oto otongo minister I whafo mai o kāpeneta o lea ua sao I whafo Phil Twyford, ma o ia wa aia nei la au mahalosi ma whaatawa inga I whafo. Whaatu mau ina pea o pito William Seal o le minister o whaamsinonga mtangata Pasifika. O whafo mai fo il kāpeneta leo lo sa whai e toi suia to o lua le Greens, Marama Davidson, ma James Shaw, e pei ona iai tuunga o le whea ngainga wo sia nei.
O suia to o lua o pa ui lalo la ua tūlanga le tofingo min style pa inga le nei, le e iai Phil Twyford, le o sai fafo mal kapeneta, ma Jenny Salesa, le ua le ai nei ni ona tiu te wha minista. Sau nol te mai tai palemia, Jacinda Ardern, o le whainga malo le leiba mo le isi tolu tau sanga o iluma, e lua lava vaenga o le a ave iai le wha mua, to e wha le leia le tamau aingo ni usila mai whainga le koviti, lua, wha tu mau pele saunga le mu, ma pui puinga ma le koviti. Ma tala mulimuli o le tae au, ua sauni uni atu nei le asosia tama ma teine tuai o malisi i Aukilani New Zealand, le Marist Brothers Old Pupils Association, e whaamanatu le fitus fultausanga talua na whaavai le kolisi e sangato i o sefo i Samoa. E tolu asa ua whaatulanga e whaamanatu ai le fitus fultausanga o le kolisi o sangato i o sefo, ma i se pepo whaamtalanga e a matal whaamoemoe Aukilani i le aso wharailo le vai aso nei i le taamilosanga Cof i le Jamberlain Park course i Mount Albert, ma whaasolo ai o singo taulanga pa ia i le aso lava lea, ma nisi o whaaloalonga se ia whaauma i le tuona i le aso sa. O le whaamanatuina o le fitus fultausanga ua whaapea fwoi ona wala au liai e le asosia malisi i le asosia tamaita i tuai e sangata maari ai vai moso, e lantou te awai whaatasi i sauninga uma, o lo ua tu whaatasia lanu e wha a o ngai lua a wafa a moe moe uma o le whaamanatuina o le fitu se fulu tausanga. Talafonala Radio Samoa mo le nei tai au, manuia le nei aso.